Joram Journal chung kwa zong te in zawa in chi bai thami kan buk le vek achau Myanmar ram sipai sarkar chuan khovel ram sang te en san le shrek atok meka United States Treasury chuan Myanmar sipai thunun nan huaya om company pani Myanmar Economic Corporation MEC le Myanmar Economic Holding Limited MEHL ta chu blacklist a telin a shrek don heng company pani ten US an thil nei te chu khoi che theilowin shrek sak adidona hei civil sarkar pai thlak ani le nor huai hote chunga sipai te che dan an du lo na lan tirna ani February ni kata sipai ten civil sarkar thuni na an hne chu nuwa February ni som pakhat khan US President Joe Biden chuan Myanmar hrenga tur thu pe khi alo ti chuak wa Myanmar Central Bank in New York Federal Reserve fa US dollar tuk le ding on khat anei chu khoi che theilo wa hrek ani sipai te hian thu nei na an chan nuwa he sum hi lak chu an tuma ma se United States thian alo hrek sak man ani United States baka Britain European Union le Canada ram ta chuan Myanmar sipai ho tu chen khat ta hrek na hi an lo siam to boka an zinga hian sipai ho tulu ber commander in chief Min Aung Hlaing baka afa te po an tel Myanmar sipai te hian an rama farm lian le an huaya mitam jok chu an thununa sumlak luna atan an hmangani sipai ro re na du lo tu activist te chuan sipai te sum mu na hi hrek bel sakzel turin ram dang te an nge na sarkarin sum mu na atana man ber oil le gas project te po hrek sak turin an ngen ani nilai ni khan sipai ro re na du lo na Rampuma lantirin silent strike neyania pon lama tu ma chuak lovin sum dona le hmundang te po kharani ninga ni ero khachuan yangon le khapui danga kotlera te lungoi lo na lantir chhun zom le ni molamin a chuan pungkhom te chu police ten nordarin anjinga somni anmana mi pani in liam antuar bok khopui danga ero chuan buaina lian tham chuak le liam tuar an om hriat ani lo thung sipai te hian silai me po wang hian civil mi zathum bor vel zet an thitwa ngai ani United States le Mexico border atanga United States a pemlut an punchak em awangin President Joe Biden chuan Mexico ramri kal tanga lut te thununa konga mo phurna chu Vice President Kamala Harris kuta ada Biden chuan Vice President hena mo phurna pe chu na hau tak ani don ti soya ma se he mo phurna ken ko turian California Attorney General hui Kamala Harris si atling perani ati Joe Biden an US President official watang khan Mexico lam atanga pemlu ti an pung chak lea an zinga hian no pang kum tling lo an chung te tel lova an lu wanga immigration detention facility a om te po an telani President hui Donald Trump hun lai khan kum tling lo chung te pui tling hruai tu nei lo ram ri kan tum te chu detention facility a an da thin ani ma se Biden a President nan hnuaya he policy hi ti topin kum tling lo po ram ri an kan phal sakan nia United States a sponsor tu chung kwa te hena te da an ni thin hei wang hian kum tling lo pem lut po hi an pun phana sa hle nia soyani Donald Trump an immigration policy alo siam to chu President thar hian January thla a official wa khan asun ngala Trump thu pek awanga Mexico ramri hungna siam na tho mek po ati to ngalani hei wang hian dan lawa US alut po an pung chak le ni in soisel tu lam chuan an soya Biden a chuan Trump an alo ti top to legal immigration program po enlon ani don ti asoi February thla khan United States Custom official te chuan chimlam ramri kaltanga an ramalut mi nuai khat chuang an rom ti soin January thla aya lut an puna hi 28% atling phahialani pem lut zinga atam berry Central America atanga kal retheina le tual chung buaina wanga tlan siate anni
North Korea chuan ballistic missile pahnih a enchina heng te hi Sea of Japan a an tla ni in ninga ni khan US le Japan chuan an soi United Nations Security Council resolution hnuaiah North Korea hi ballistic missile a enchin khapania Sea of Japan na ballistic missile pahnih a enchin ma ka liamta khan North Korea hian non ballistic missile pahnih chu ELOC a lo enchin to bok ni a soi ani Japan official te chuan ninga nia North Korea missile pahnih a kha chhuah hun hi an ram huna jinglam dar sari niin an soya kilometer zali somni le zali som thum a thui an thlo nuwa tuipui an tla North Korea thil ti hi Japan le United States chuan an lem thu an soi ngala Japan Prime Minister Yoshihide Suga chuan North Korea thil ti hi an ram bial himna ti dor thong thei thil le United Nations Resolution Board chiana lian takani atia US to Indo-Pacific Compound spokesperson Captain Mike Kafka point thilom dan chu uluk taka an thi thlai mek thu a soi bok North Korea hian kum khadon hnuwa le US President thar Joe Biden an office alwa hnuwa ballistic missile enchin le nam ha saber ania President Biden kai huai US sarkar hian North Korea policy a non mek ani Germany Chancellor Angela Merkel chuan April ni khata tanga ninga chunga hripui leng wanga andrama Easter lockdown khau tak puan ani don ti a soi tu ka he thutluk na hi suit ani thu a soi le ngal thotan ni jangkhan regional leader sang te ne na inbiak na nei nuwa Easter lockdown khau tak nei hi relin thole ni khan an puang halani ma se li lai ni a crisis meeting ne a he thutluk na hi an lo siam to hi an suit le ngala Angela Merkel chuan Easter lockdown siam tum chu an ti suala ni ti soin thupek suit ani le chungchanga po mo phurna alak vek thu a soi ngal sarkarin ruam manna alo siama sak Easter lockdown puan tur hi an rama lockdown khau ber tura ti ania dor te khar vek tur ti ni in mipui pun khom khap ani bok ninga chung chu mipui te po in lama tom vek turin an tia sa khothila pun khom po khap ani bok ma se he ruam manna hi mipui abikin sum dong ten nasa takin an soi sela hemi nu yan sarkar chuan thu pe ki asut le ta ani Markeli chuan kema ti so liu ania he thil hian mipui te alo ti chi ai hle a hei wang hian mipui te hne na ngai dam ka dil ani ati lockdown puan an tumna chu chan tha nei nima se hun tep ter to taka kalpui mai chi alo ni lo ti in Angela Merkel chuan soi tunlai khovela footballer thiam bernia mitam takin an chal mek Cristiano Ronaldo thuthar hi hoi ve zeu teng o Juventus Vice President Pavel Nedved chuan an player du lai Cristiano Ronaldo chu midang tana khoi thiang lo ani thu soya a contract nei lai June ni som thum sang ni som ni pat ni thleng dai chu a man zo tur thu a soi bok Portuguese forward hun tur hi tun hnaya an in rin siak na sa a club Real Madrid te Manchester United lamai mojok kiale tur angin thu athang na sa le Nedved atong suata ka chuan turin khopuya a chan chum zom don ni in alang Juventus player ani laya Juventus tana tholok takin khel al chol san hu puwa club and call na thok chun zom tu Nedved chuan Ronaldo a contract nei lai hi June ni somthum sang ni somni pani thleng dai ania acha mang ka ngai dan chuang Cristiano hi khoi che thiang lo ani ati old lady Juventus chen beise angin season an hmang lowa an result a thattok lo wang hian player ba ka manager Andrea Pirlo chu soisel hlo lang sarani tonsiat nei lowa team and call na a tho wangin an soisel hi amak ran lo coach chungchang soin Nedved chuan Pirlo hi Juventus coach ani zelang ti hi 100% in ka chiang hun harasa chu kan hmang ngei mai ma se thil tung fel tak kan nei tura malam kan pan meka chumi atan chuan Andrea apoimo ti in asoi Juventus sian sang ni som pakhat tu so pani season atang khan kumtin Serie A title an lazia
har sana lian thaman tok ngai me lo ma se Italy ram chunga ro rel tu ni ringot an du tok lowa sang khaza kwa somkwa paruk nuwa voi khanan Champions League no moi choi an du sang ni song parian ni pui lai ania khati lai kum som thum pathum mi Ronaldo chu old lady hian man to takin an laluta player dang zong aya fal na lo peturin in remnan ziak Real Madrid tana European Champions League title voi li la thei ani wang hian ani kher an thlang hi amak hran lo an du Ronaldo chu an la tangeya be sei po an nei sang hle amai ro chu an du tak an nei nu hian season thum European Champions League an khel to sang ni som poria le som pokwa khan quarter final an thlenga tun hnai season ni ai ro last 16 an pal tlang zo ta lo ani Juventusian an du ber Champions League no moi chu Ronaldo ho point an la thei ri lowa an forward chon vor hi kum som thum poruk mi ani to si season thar lo om tura hian an la ring zui nga mangem ti chu zona lian takani Serie A season kallaya Ronaldo an mat somni palia khela train goal somni pathuma khunga a theina sanjia chu soinep thei alani lo ma se mimal angin che thavio ma se ati mi league table pathumna ani puimek season kwazet an call to ska dito hlo thei din mana anding meka season hunung lam an thir khirani chuan tun hmalama an lak chen Copa Italio an hlo bok Liga an champion lo ani chuan soizui tura tamdon ti chiang Porto ne lova Juventus an tlak chi khan Ronaldo hi chuak tur angin media lamin an ziak na sangha le Real Madrid manager Zinedine Zidane ngei po a player lui lak let atum le tumlo zona an zot fo bok Zidane chuan thil thleng thei ni tin a lo soizau towa a tul ani chuan Ronaldo lak let a hrelo ti a hriat thei Spanish club lian hian Ronaldo omlo nuwa ma son lam an pan thei vak bik lova hei wang hian indona an nei mai po arin om man le tuna chuan ju vice president aron tong chuak to boka an player chel du ngei mai amaro chu hlotlina chancha kha tui hal reng Ronaldo hian chuang mai aduang em ti chu zona lian takani nipui bazar tingai nom tu ani ngei done India ramlam chanchin thu thar hian hian chun zom te ang India sarkar ro rela in pui ber parliament in ni Rajya Sabha le Lok Sabha a budget session nei chu state pali le union territory pakata assembly in than pui nei ani dona wangin ninga ni atang khan ti to pani budget session tho ni nei march ni riat atang khan nei chan ania ruwa man lok ang chuan april ni riat thleng o turani ma se state le UT panga assembly in than nei ani don wangin MP engemaza chuan parliamentary affairs minister Prasad Joshi Lok Sabha speaker Om Birla le Rajya Sabha chairman M Venkaya Naidu nena session hi titop turin an lo ngen to ani assembly in than hi march ni somni pasari tenga april ni kwa in kar hian Tamil Nadu West Bengal Kerala Assam Puducherry ate nei ani dona mei ni nia result puan ani ang budget session thok khatna hi January ni somni pakwa khan nei chan ni in February ni somni pakwa thleng nei alo ni to ani Indian National Congress Party chuan Assam State Assembly in than nei tura BJP in manifesto ati chua Citizenship Amendment Act CAA an soilan lo chan zotin BJP chu Citizen Amendment Act chungchanga an dinna chu state sang adang lam ni in an soi BJP hian West Bengal Citizen Amendment Act an du thu an soya Tamil Nadu airo an du lo thu an soitung Assama he dan chungchang hi engba an soi lang du lo le bok ma se Congress chu CAA Citizen Amendment Act chungchang a khoi hmuna po adin na ngai ading zel dona he dan hi kan du lowa su ta ni theina tan thei top kan chua zel dona ni ti in Congress Party thu chu chuan a talang BJP hian West Bengal la manifesto anti chua sarkar na an chan chuan cabinet meeting ma sabera Citizen Amendment Act kalpui ani theina tura ti felnghal an tiama Tamil Nadu a chuan he dan the tura sarkar lai pui anor tur thu an soi AIADMK chu an tho pui thung ani
asama an manifesto ti chuar BJP hian CAA chungchang hi engma an soilang lowa an tel lo chan hi hriat an du thu Congress Party chuan an soi Mizoram State Chief Minister Zoramthanga chuan champhai khua a tlawna thu soin zona thlak ral tlante tuam hlawm hi kan ti tur ani ati Myanmar atanga Mizorama ronral tlante chungchang soin CM Zoramthanga chuan lo theilo na awanga mani sahimna zonga local kan unaute tuam hlawm hi kan ti ve tur ani sarkar lai puin lo dang tura thu apek chungchanga Union Home Minister a thu thlenin mang anga lo ral tlante ei tur pe theilo le riana pe theilo ni chu mihring ni phunga ni lo ti in ngai tuana thar seng turin kati ati a Delhi a sarkar lai pui ho tu te dor turin palai atir thu asoi Zoramthanga chuan champhai chu sum dona hmun pui ani thei thu soin commercial center ba ka cultural center poimo tak alani theya chumi atan chuan champhai hi eile bara agriculture ani emo horticulture lama ani emo district chau ni lo state pumtana tangkai takani then omram nena insum don ton na tana poimo highway lai me khi Mizoram economy nukpui ani don ati tu kin ni somni paruk mars zitom ni jingdar thum vel khan zol nuam vek pui baptist ko ran biakin chu akanga mitom ngai ten an theiang angin thel ma se akang chena saman le biakin hi concrete ania a in chunglam akang chima a chunga furniture le pungruat te baka ventilation tukver le kongkhar te pu akang na chena sa le kang me chu chan takki hriat ani lo zol nuam atanga thudon danin electrical sual niarin ania ma se a chiana tak ero om lowani biakin akang ti an hriat hi chu jingdar ni le mi somngar vel ania an hriat meu hi chuan alo kang na saman hle to ani jingdar li vela an thel mit thei chau ani zol nuam veng pui baptist ko rani sangkha zakwa somkwa palia din ania biakin extend na po hi sakmek ni in thu don ani hemi chungchang hi thu bel kan nei lok te ang zol nuam veng pui baptist ko ran biakin a hian leprosy mission rongbol na in kumsang ni song paruk khan ka zukin khom to nge nge a in khom nuam tak mai biakin nuam tak ko ran in pum khat le in petak mai an nia hetia an biakin at kang chetamai hi Mizoram Journal chuan kan tor pui tak zet ani ole anu khanan tunlaya India rama benglama in bum na lian tak thu boi om me khi tarlang ve zuai ang o ni somni pangam mars ninga ni khan Central Bureau of Investigation CBI chuan beng sang somthum chuang bum na thu bo zuin India ram chung munza station poka chunga rin hel dam be pui thlakin an thong thuta he thu buai hian cheng vai bel chi sang thum zasari lai ai nam hoi public sector bank sang sang in thu buai an thelu bo zui ani thu buai thelu tu bank lian zual te chu Indian Overseas Bank te Union Bank of India te Bank of Baroda te Punjab National Bank te Bank of India te IDBI te Canara Bank te Indian Bank Central Bank of India te anni he bank fraud a hian bank bum na thu boi pakhata sum in nam hnoi za chu crore somni tanga crore sangkhat in karzat te ani CBI ten anthil dapna tang hian le khapoimo tam tak computer la anthil von that te man chuania bank sang sang te hian an hne na tanga loan la tu ten an loan lak dona document thelu diklo te an loan lak chan anga manglowa kongdanga an man le chebril te lekha poimo alem le phua chop le diklo te an manga hetiang ani wang hian loan lak te an intiam angin hun taka an rul theilowa chu wangin loan la tu company farm te loan lak chu loan chia non performing asset ta aluta chumi chu public sector bank te tan hlouna na satak ania bank lamin ru loan rule thatura theito pa an nor pa ti ngaina a om thin lo wangin an laka bank bum na thu boi hi CBI ne na thelu ani heng thu boi te hi CBI lam hian uluk takin an zir chian nuwa bo zui ania
chu wangin hetianga diklo taka farm le company ten bank loan rul that du lo na manga mipui sum an ti chingpen na konga mo phur tu chu zon chua hrem le an poisa batte a theidan konga rultir le an chunga dadin ro relna alek ko ngei theina turin an biru na tanga nu chuangei hi an ngai ani joshi chuan ati ole viewer te hnen angen na lam ve thung o kan channel la subscribe lo te khan min lo subscribe sak ve ngei turin kan ngen chewa subscribe tin me nuwa notification bell ka met le in ola in da don ya